Nakabenta ka Mother of Compassion Parish Mawkhlam u ka arpusan tarik Desember arjar arpusau belum ke sengi sajeng ken mau. Akan ke sengi ki kilung kiba lawan ban yo baptisma kilalong hadu prap wengut. Kede ke sin ke beningkong ha ka history jong kene ke parish ba kat ni ngut shisin ai baptisma kilawan. Ai ki wipat ki snem oi don ki paungut Henry how no snem prapu wengut kala dei kepala tamlut ban ya barok adu ba om syem la penlong syu ya kejing ai baptisma ya ki khulung hakap wor jong ka mas pakoi mar kejing bun palat dari haki snem ki balalej par haki isi kraw ki balalej aman habadon kejing ai baptisma la ai hapdeng juga mas hi rehakane ke snem usnem arajar arpusau ka sni Christmas arpusan tarik la hap ai baptisma no yaki endala wai ka mas kene gede kejing kerhujung blay ya ka Parish Mother of Compassion Parish Mawkhlam badon hapo ka Nongstoin diocese.